أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبدمها مسلم أخنا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدميرے واحدكم हम जीवा मौजूद की रिजुबुगे तळदंडिता इंसानाय रिजुबु तलवस्वाम और सबबता और मैं कबूल कोंजे हकीकत की और मैं रिजुबुनी अल्लाह लाइपोगा हम मखलूक के रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हिफुगा वनी एब्बिस नफ्सका लिबिंग ओन्ना इज्जे हेम्मी हकर लिबिगन उदान हम सीधा एमी हकंग इज्जे लिबिगन दाने रिज़्क़ की अल्लाह के हिफुगा व अल्लाह देवा देवु में कमगावी हिंदु इल्मुल विदार वनी अल्लाह के रूही वडिग तुम होदम बडम मसई कुरान है अल्लाह के रूही वडिग तुमा Allah subhanahu Allah fardu qarba fa kan tagar rakka terum sunna ngalo kan tagar rakka terum Allah subhanahu wa taala ga hadratan gina gina doa ko ma furtama kamaki Allah at-taqwa verim kiritum Quran ko Allah subhanahu wa taala taqwa verikamaki rizqu tanawas qadwa kamekam baya qadwa fawe egotum kiritum Quran ge Al-A'raf surah tuge mudi hawana tuga main Allah wahyi korban hanggawa fawe walau anna ahlul qura amanu raddahu ga ahlul garing iman binama wattaqaw adi Allah at-taqwa binama iman wa Allah hanggawa gota Allah rohodi kannawa gota min dunia garangalang ule nama la fatahna alaihazna fahimiyum hibbimati man Allah timang Allah ngamihum kiaman terika ngadain mukuriye rangalakan mule mihum dunia gone yemi fa khaznahum bima kanu yaksibun emihum kongol no kantatto wisal ngamihum hibbewi emihum gendewi timang Allah subhanahu wa taala gengama al maida surah ke fasal sawana ke ma Allah wahyi qurbani walau annahum aqamu at-taurata wal injila adi hama kabran gamihum Taurata Injil gawa hukum taqaim kurinama wama unsila ilaihim min rabbin adhimi wal salam hadratu namihun bawa lakum takajja ikut namihun amal kurinama la akalu min fawqihim emihum nihab Allah faradatan adakum Allah taka adakum ya sunnah ngalukan tentang adakum nubayakan tatkapun dohendiwe alwari ke gotuga ena ulen fahamina bidan taqwa bari hewla fahmiya ka miha bikendani hisab de ena rizqanna hi wasmu qur'an umme dua ko sama wabutu ka puri koroga namaz ko mattaka timanna wazifa ko timanna gedu hoga mi baddalum fenoro mohoroni ma ekama hingamon kiwa Badalong dan komunikasi dia itu ada orang badal mungkin mina ke wah ke dekebi adi wazifah harus kembali dia mina itu orang masak kata farwa dari anak kawan
hama kiyawaya ko rangaw mihe den kom mina e won wazifa mina wakipuri khabaru libigan kom nas kum funyi ge miha mina be den mina kuni timanna mihim gen wazifa yo ko famir kadiyanu sehen hegi hadana timanna ihar timam jeno namaz kon kadiyam je namaz ko namaz gadiya timanna bagu ko ko maswara derega mihiri ta wazifa wahi ko enai punden rizuko ki Allah de paati ke deranwa ekbenati anatu monna tengah jehigin ayat wa hum yinami hum funyakum yinami Allah de no digannawa ena rangalwani kontana ka hoge atun chenduni mana mumbai ka chitan jagatu bang ena bahattam views e huriya kam Allah molad de no digannawa rizuga taladani ta hutrega hemelikum anakkamaki astaghfar kum ginakum astaghfar kurum gina kurum akimi waran Allah subhanahu wa ta'ala hodigan nawa kame adi rizuku tanawas kodde wa kame Allah ta'ala insana khalqu rabba fa wani enaga thobiyatuga balika higan labba fawe Allah kir to Quran ga wahyi Quran ga wani wa khuliqal insanu dha'ifa insana khalqu Quran wani balika mi hege ko by far war fasiyai kuttaga di mamus debe fa fataka naraga nebe by far insan embima insana kurwe nuba aman tahu sabun rizq adi baraka odi baraka mahrum ganda wa kutangade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis masul gaya sawe innal abda hamakarum ala la yahramur rizqa la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu hama karum alaya rizqu libum mahrum bagan de ena kurwe fa fa sam ene kurwe fa fa sam Allah alaya rizqu mahrum bagan de rizqu dati bagan de fa fa sam den tirit Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala rangalo takati yahudi mahrum karmi wah ko yas ek sabit kam Allah ta'ala bayan kuddawa hun emihum ganiya wari kama emihum kuttakan aragat faafatakan aragat tirit Quran ga nisa surah ge satya ka fasl se ibnat Allah ai qurbani فبظلم من الذين هادوا يهودي کے ترین بيقميهم انياورون صاب حرمنا عليه ورغنا رنگل کتے نبیهم محروم کرمی میں واخذهم الربا ابيهم الربا نگاورن ربا کون ربا نگاورن نبی waqadunhu anhu emihun nang ekam mana korona nahi korona riba eko emihun ebes duden nukuri emihun wa akulihim amwalan nas bil batil adi batil goikotum mistahu ke mudaka orang emihun wa a'tadna lil kafirin minhum emihun bederen kafir emihun na niumaita kufur emihun na timan Allah tayyar perbi me adaban adi Efa-fa mati tima demi hunna kama banyam musibah tangau gai